Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masu amalulia magelia matalatanchi pa kichkan wauhilegon pelegona kainata chay karamchkan chereke Rimarininchi nisqam programa chaywan que sábado domingo revista semanal Rimarininchi imaynela ikaneta kakulachkan kakuchalay pan nichalay ka revista semanal Rimarininchi kaminaleke Wasileki man llaqtallayki mankunanta rikulachkanchi iskay chunka kimsayoq marzo killa vivo en directo iskay chunka kimsayoq marzo killa nichkawpas grabasqaña nichkawpas pasasqaña nispapas manariki estamos vivo en directo ranchikpas isqun horas chunka pichqan patachaynin kunanta riqanisunchik Día del Planeta nisqamanta Día del Planeta pero mana chaymanta rimachkaspa yariki kaqaya elecciones riki ña ancho rikamchkan ña rika watapaq watalla ña rika abril killapiqa watamanqa riki musuq presidente aklaypi ñam kachkasunchik rika entonces ña kunanrinakunaq miskichkanqa ña incluso cierre de campaña nisqankuna kachkanqa chay miriki kaypi mama Verónica Mendoza y Alfonso López Chao el aprista wakanishkanki no es aprista no kikin pone ñuqa chunka pichqa wataymantam aprista kani nispa kikin pone entonces aprista Alfonso López Chao y mama Verónica Mendoza chay alianza electoral nisqanta ruwaykuranku chay pacto nisqanta wawqilaykuna panchalayakuna seguramente kaymanta rikpaykuna decidikuchkanqa kumayqin partido riki puntarinqa Alfonso López Chaucho icha Verónica partidoncho icha huk sutitachu churanqakupas chayta rikaw yachachkasunchik chayñataq riki chaynallataq ari yachasqanchikna chay bicameral nisqanta riki puntaman payta munachkanku hinaspanku riki chay congresistakuna riki hukninpira purikuyta munachkanku chayrayku riki wawqilaykuna pallaykuna chayrayku incluso nichkanku qallaykunmi firmakuna chay bicameralidad nisqa anulanapaq bien mana chaykunata yachanchikchu maypiya chay purichishkanku para anular la bicameralidad wawqiykuna pallaykuna chaynaqa hamunqa kaykayman chaymunqa hinatinqa firmaykuna chikachkanqa porque eleccionpiqa nirqanchik riki chay referéndum nisqanpi mana munanikuchu nispa riki chaytam kasukunanku pero kay congresistakuna riki upa tukuykuspanku nasqankuta ruwakuchkanku kay constitución nisqanwan kamachikuykunman chayñataq riki chaynallataq kay ancha sachakuykuna muy payllawachkanchik wawqillaykuna pallaykuna kay Feria San Juan más conocido como Feria San Juan aunque Feria Las Américas nisqan wakan sutinchanku porque maynampi waka Las Américas nisqanpi rikaw igual Las Américas riki mayman pertenecen San Juan Bautista al distrito de San Juan Bautista por tanto es Feria San Juan wak Américas nisqanpi rikaw puntataq hina kay narikaw kay Puente Nuevo nisqanchik chay hanachallanpi miki Feria Trabajo hina chay parkingkupi rikaw puntakunata chaymantaq riki kichkirutin waklaman mandarunku antes Américas mantapas huklaman mandayta munachkarqaku pero mana atirunkuchu mandayta aklaw watata altunkunamanña mandachkarqaku rikaw bien wawqillaykuna pallaykuna ari pipas maypas ari munanchik wakmarita porque imachakunapas kachka purikuqhina rinchik wimarantiqpas wakpirantikunku hasta laqla fierrukunamantapas hasta musuqkunatapas rikaw entonces siempre allen waka rinapas paseakunapas que es como un día domingo kasqarayku pero ichaqa manas kanchu seguridad karqan puntakunata kunankunaq imayna ñayaw illanachkanqa ukaqninta hinaspanchik riki chaypi hawarinakachkanqa
chaypi suwakuykuna paykuna camionetata riki chayman feriaman riq churaykullasqa camioneta chanta hinaptin chay camioneta chinkaron wawqiykuna paykuna parejante riqakuchik camionetantin wawqi riki San Juan puriramursunchik nish camionetan apaspanku cuadraykullanku chay cercampi y kutinankupaqa kanchu camioneta ten seguridad ciudadana kayaykuchupi rikaw maypit pasakurun awak San Juan por Plaza América nisqanpiqa y kunan punchaw feria kasqanrayku riki chay pasakurun riki wawqiykuna pani chariyaykuna manaña valeñachu nitijaykunapaqpa rikaw cámara seguridad hawachkansi chaypi riki pipas maypas apakusqanta pipas rikukullankichik camionetata yanapaykusunchik llapanchikmanta pipas rikukullankichik camionetata placa rodaje de 1Y 719 placa rodaje de 1Y 719 chaysi riki wawqiykuna pallaykuna chaypi feriaman rispanku rato cuadrachaykurqaku feriapi puriykunankukama camioneta chinkaron riki wawqiykuna pallaykuna ima horallata 9 de la mañana temprano challa 9 de la mañana chay pasaron. Cuidaban que inseguridad ciudadana kayaykuchupi pasa a ver feriantekuna más seguridad muyraqkunapipas ama yachayqankuna ukulapichu nika ukupi seguridad chaypi purikachachkami kantukunapi pasa hina kayna chay inseguridad kan hinaptin qamkuna fracasankichik porque runakuna riki manaña amuyta munanqakuñachu rikaw más rimari wawqiykuna pallaykuna más rimari mana cupo paganan rayku chaqaya rikaw wañurachinku chay extorsionador nisqankuna taytanta chayniyataq churintapas wawqiykuna pallaykuna pagaway 2 millones de soles nisqantas nisqa rikaw mama 2 millones de soles a 2.000 soles chayniyataq yaqapasiki pagarsuanchik pero 2 millones de soles maymanta chaymantataq chay 2 millones ta jugarunqaku aunque empresario que se apapuña caspapas, a menos que sea un Elon Musk, a menos que sea un Brescia, un dueño de empresas pesqueras, o a menos que sea esa familia este pastor, paigona es lugar de Jorge Sapa, pero al Jorge Sapa caspa su chimaquín, que Jorge Kachka invertisca Kachka de Jorge pero se cobra el cupo caine o con el mana paga y tamunas hacho y no tincha y guaño la chinco mana paga y monas los empresarios Norberto Vázquez Espinosa 71 años chayeta Juyasja Churin Tapas abogado Johnny Vázquez Castañeda 45 años paikonata chay bala arika mana paga un kicho ni chay miti empresario conata mancha chinco y con pelegona mana paga y monas conate a veces jawachkan kicho chay empresario tu año la tiene cuando ya no jampas ricorón que nos toca igual que con la mancha que la montaña con la pelegona 2 millones nisqanta nisqa pero chay mandena tarsari que 50.000 chayna llata hoykuayko apero ichaqa apurauchaman nispari que levantaba 2 millones taqa apurauchaman consiguió ragon tinchi que 50.000 man baja ya 50.000 sí rapidito nispari wow, pero mana chay 50.000 tapas pagaita munas hakuchu. Maipita chay wañu yukaron kay kilómetro 593 de carretera panamericana nisqan wawqiykuna pallaykuna kay sector Soledad de Chicama nisqanlawpi provincia de Ascope La Libertad tuagrapi chay sachakuy pasakuro. Kay empresarios riquerisqa allpanqawaq rikaw alpanchikta qawaramusun nispariki chay manisqaku porque chay periki wasikunata rurayta munasqaku chay condominio nisqanta chayman siriki chay ronku riki iskay wiraquchakuna motopi hinaspanku riki balyayta qallaykulasqaku wawqiykuna pallaykuna chay siriki sapa kamata chunka bala puni hapirusqa chunka bala wawqiykuna pallaykuna chay bala llawan qarniyuta hina ñurarqaku riki wawqiykuna pallaykuna chayriki chay tajuichakuchkanku Departamento de Investigación Criminal de Pinque de Paján hinaspanishkanku ari kay criminalidad yumpay kay llaqtapi nisparikaw hinaspata chay llapa suwakuna riki llapa chay delincuente mana riki pagankuchu chay huchankutas tawanqa leykunapas paykunata favorecen chay partimantapas mana riki hasta
rima risunchik wawqiykuna palaykuna mana chayllachu kay yunkapipas wawqiykuna palaykuna yunkapipas pareja de esposos wañurachinku wawqiykuna palaykuna frente a la municipalidad de Liochegua Punkupi wawqiykuna palaykuna Liochegua municipio Punkupi chay pasaron con a las 8 de la mañana mama temprano wawqiykuna palaykuna parejata wañurachilasqaku riki municipalidad Chimpampe kay Ayacucho suyupi wak Liochegua al ladopi wawqiykuna palaykuna chaypi kawaqninkuna rikuqninkuna nin paykuna riki pareja y paykunata wañurachinku nispa chayman riki Policía Nacional Perú chay pasakuruptin riki chay cordón policial nisqanta riki churallanku chaypi chay investigaciones o pesquisas nisqan ruwanankupaq riki chaynapi chay peritaje nisqan ama chinkarunanpaq pero imatataq tarinqaku chay nikuqa balakunata kaskillukunallatachik imataramuq rastutaqa tarinqaku pero chaynatasa ruraykusqaku wawqiykuna pallaykuna chay peritajes de ley nisqan ruranankupaq riki justo wichqaykullasqaku riki chay cordonamiento policial nisqan ruraykullaspanku riki wawqiykuna panchallaykuna chaymi nishkanku riki imaraq haykaraq pasakurun porque paykunaqa chay localidad de Puerto Amargura nisqanpis yachanmanku kasqa paykunapas simples funcionan un billar rikaw billar chaymi qarikuna nispanku pukuyarinku rikaw mesachapi chaynallataq riki nin riki chay wiraquchapaqa sutinqa Chajarro alias Chajarro kuyakuymantachu niqku imaynanpi chay Chajarro niqkupa riki wawqiykuna panchallaykuna autoridadkuna riki nishkan manam kanchu ima hipótesis nisqanpas ajuste de cuentachu karqa envidiamantachu imamantaraq haykamantaraq manas yachakunchu chaypi parejantinta chayta rurallanku wawqiykuna panchallaykuna kay Liochegua ladopi no hay más datos mana kanchu más rimari mana riki yachankuraqchu imaynanpi haykaynanpi chay parejantinta kamas municipio Punkumpi wañurachisqankuta riki wawqiykuna panichallaykuna rimari kay programanchikpi wawqiykuna pallaykuna kay fiscaltapas amenazachkanku desde cárcel ukumantu wawqiykuna pallaykuna hinaspa nishkan riki wañunkin kunan wañunkin imapaqmi sentenciaykuwarqanki kimsa chunka kimsan wata cárcel ukupi tiyanaypaq nispa ari chay fiscal wawqiykuna pallaykuna mañasqa riki kimsa chunka kimsan wata cárcel tiyakunanpaq y chayta riki lograykullanman karqa riki chay delincuentepa contranpi riki hina chay delincuentekuna uchqasipi tiyarayachkan pero cárcel ukumantañataq amenazamuchkanqanpu chaykipim kaypi kachkan es igual que los congresistas, congresista fiscal o pipas o napas o periodistas denunciaykuron chay mana allin ruwasqankumanta imatataq paykuna ruranku igualito que estos delincuentes es el mismo comportamiento nispanchik wawqiykuna pallaykuna denunciawachkanqa kay manachu qaynimpa denunciadorqa fiscal de la nación unakunata congresista y chay congresistakuna imanirqataq kunan ya denunciasunchik chay fiscalta imapaqmi con esta masiykunata denuncia imapaqmi ñuqata denunciawan nispa igualito que este delincuente pues el mismo comportamiento wawqiykuna pallaykuna entonces chay fujimorismo nisqan kay congreso nisqan kayna delincuentekuna hina ruranku riki chaymi ninchik riki congresistakuna qallarimun kay delincuencia congresistakuna chaynataq kay poder ejecutivo nisqanmanta chay mana allin rikurimun incluso chay extorsiones nisqanpas chaqa qayninpa viernespa pasado niraykichikña chaypaqpas extorsionasqaku llapa chay artistakunata qayachisqa riki disimulallamaynchik ya parlananchikpaq hina chaypi ñata qayarichispañataq ninaykuna amaya chay marchakunata ruraychikchu más bien amkunatachi cuidasaykiku policiakunachik qamkunata cuidasunkichik nispa riki chaypi rimapayasqaku ama chay marchakuna kanam chaykunata ruwaqaku riki wawqiykuna pallaykuna chaymi que wakiqkunaqa mana participayta munarqakuchu está politizado mana chay politizadochu más bien kaypi nisunchik chay congreso pone y kay ejecutivo pone kanku riki extorsionadores y chayllata ruwachkanku chay mana allin suwakuna chay delincuentekunapas wawqiykuna pallaykuna
kunanqa chay penal del Ancón nisqanmanta penal de Ancón chay pichiqa chay suatiarechkan chaymanta puni rikaw kay red criminal de Eric Moreno Hernández alias el monstruo payrique líder de los injertos del norte del cono norte paykuna chay fiscal denunciaja riki kachkan wawqillaykuna paykuna entonces kay perexisqa pimay denunciasqanpis kay asuntomantaqa imatataq rurachkan policía y kay asuntomantaqa imatataq rurachkan mama gobierno mana imatapas ruranchu pero rimananpaq Jesuseqa riki rimananpaq Jesuseqa kusallaña rikaw mama gobierno imatataq nichkan kay punchawkunapi nichka riki lliwmi llapachallan chay mana allin suwakunata delincuentekunata chay extorsionadorkunata hapisunchik chaypan policía llama kaykuchus hapisunchik pero mama gobierno pa kay Boluartepa chaynta congreso pa leykuna rurasqanqa nichkantaq hapiros papas kachaykunaykichikmi porque kanan pruebas kanan chay papelkuna documentos mana chay kaptinqa kachaykuna no tenga paykuna alabakunqa riki alabakuruña riki chay pasaqa Santibáñez parika tantos waranqas tamñuqayku haperuniku hinatin fiscalñataq chay poder judicialñataq kachaykun yaqa llapachanta y kunapi chaynata ninqa riki alliucham haperurqani kunatinmi paykuna kachayku a propósito chay leykunata ruranku paykunaman tumpananku hinaspañataq kunanchikkanku vamos a reorganizar poder judicial vamos a reorganizar ministerio público pero leyta mana reorganizanqakuchu mana kutiykachinqakuchu imam sitionman tenga anki haykataña chunka kutitaña waranqa kutitaña chay poder judicial ta reorganización ta ruaptinkupas manam wawqillaykuna pallaykuna solución kanqachu primero leykunataraqmi tikrana chaynapi kay mama Boluartemanta qallaykuspa kay congresakunamanta qallaykuspa uchku asiman apaykuna chay llapa delincuentes extorsionadores chay suwakunata asaltantikunata wanchiqkunata riki wawqillaykuna pallaykuna chaynapim kay tukunqa pero nichkanku rika mientras mama Boluarte kanqa gobiernopi manam kay delincuencia tukunqachu aunque mama Boluarte prometikurun llapachallan suwatam kunanqa watuchamusaqku watuchaytaq watucharunqakuchiki hinashi yupaykunqaku hemos capturado 1000, 2000, 3000, 10000 delincuentes pero fiscalmi kachayku fiscal es culpable pero manam fiscalchu chiqaptapuni rika wakiqpi haypanchik riki qullqikunata cobrakuykuspa como caso de fiscal Mareta Barreto chaynata chay fiscal mama Patricia Benavides chay Emma Benavides chaykuna quizás qullqikunata riki cobrakuspanku kacharirqaku rikaw kacharirqaku chay delincuentekuna principalmente chay Emma Benavides juez kaspan kachaykachisqa riki chay narcokunata chay narcotaq kachaykachiptin hapirullan huk law llaqtapi pero kachaykuqa pronto challataq manam chaypiqa prueba karqachu wakpisusaq pruebayuqta riki tarirunku chayna llulakuna rimanankupaqmi kusallaña wawqillaykuna pallaykuna ari kanma fiscalkuna kanma juezkuna kanma policíakuna riki corruptos pero chay corrupción chinkanapaqmi leykunata riki ruwana wawqillaykuna pallaykuna fiscales corruptos jueces corruptos chay suwakuna kachariqa hasta cargontapas perdenanmi nispakuna leykunata ruraykarina riki wawqillaykuna pallaykuna chaymi que primero es reforma de la constitución reforma de las leyes constitucionales del poder judicial ministerio público chay leykunataraqmi allichana wawqillaykuna pallaykuna porque kay congreso mi que leykunata riki lliw llanqacharon riki lliw paykuna ama uchku asiman rinankupaq y chayman hatipakuspa paykunataq riki akusachkanku chay tumpaqninkunata qamkuna huchayuq kankichik manam ñuqaykuchu qamkuna huchayuq kanki ñuqata denunciawachkasqanki nish kutiriykunku imama chayqa wawqillaykuna ñatin haykapima kay mana allin ruraykunaqa tukunqa chaymiki kay hamuq eleccionpi manaña paykunaman votonchikta hunanchikñachu wawqillaykuna manaña votonchikta hunanchikñachu riqsinanchik pikunam chay mana allin runakuna rikaw partidokuna chay mana chinkanankupaqpas paykuna hasta leykunatapas rurakuykunkuña manaña chinkangakuñachu kunanqa chay partidokuna yachasqanchikna pasaq eleccionpiqa chay vaya ninkuchu chay nataw chay tuputa mana pasayta atinkuchu automáticamente chinkaqku partidunku rikaw kunanqa chaykunatapas anularunku hinalla existikunqaku anki pasanqaku anki mana pasanqaku hinaptinpas chaykunata rurakuykunku riki wawqillaykuna panchalaykuna chayñata riki chaynallataq kay accidente de tránsito chaykunapas achakuykunapas kachkantaq rikaw kay carretera central nisqanpi pichqa wañukun wawqillaykuna pallaykuna hayna puncho accidente de tránsito nisqanpi kay kilómetro 29 más 800 waka
casa Rakra nishan laopi kay sachakoy pasakoron rico wawqiykuna pallaykuna kay auto placa rodaje AUH265 chayriki Limamanta Pascoman illarqa Pascoman riqqa chay accidenta korosqa rico wawqiykuna pallaykuna chayñata huknin riki camión placa rodaje B7 B7S894 chayñata riki huknin semirremolque ARB 974 chay chukarosqa rico wawqiykuna pallaykuna hinatin chaypi accidente perike wañukuykaron pichqa wañukullanku wawqiykuna pallaykuna kay yunkapi kay Brian ninchik rikaw, claro, Brian hariki mana kay ñuqanchik kay laollachu sino hasta más uqukama hariki kachka wawqiykuna pallaykuna y chaypita hariki incluso wañukuqkunapas sutinpas kay kachka. A ver, vamos a leer chay sunchik sutinkunaqa porque pichqalla kasqarayku rikaw hasta warmapas wañukullasqa. A ver, ahí está Joel Jordi Vázquez, conductor de automóvil. Zoraida Sofía Quispe Arroyo, chayñataq Caresli 7 años, warmacha rikaw. Chayñataq Antonio Gerardo Romero Pacumpia, chayñataq Casey Geraldine Romero Quispe, payriki hospital piña wañukullanman kasqa riki risqallata tarerasaqku rikay pasakuron riki kay provincia Oroya nisqanpi kay accidente tránsito rikaw chaymi wakiq medio de comunicaciónpiqa publicarisqanku kay yunkapi kaq Braepi kaqmi wañukullan nispa rikaw pero riki wak Tingo María, claro, Tingo María es parte del Brae, pero no wak yunkami vale Río Apurímac N wak N lao ñamchayqa riki wawqiykuna pallaykuna kay sachakuyta riki tarikurullasqaku rikaw chay sachakuykunapas kachkantaq carreteranchikunapipas chaynataq kay noticia internacional nisqanpi kachkan iskayllaña o kimsallaña chullakuy. A ver, chaytapas qayrikusunchik rikuwak Turquía nisqanpis wawqiykuna pallaykuna chay líder opositor nisqanta riki watucharullanku hapirullanku riki presucharullanku qamqa chaqwawachkanki nisqa chayna cuentowan riki chayna llaqtakunapi kachkanta riki opositorkunataqa riki chiqnichkanku naspanku mana ganananpaq riki kayna eleccionkuna kaptin mana ganananpaq riki cuentokunawan watuchachkanku a veces huchankumantapas watuchachikuchkankutaq riki pero qayna punchawpaq kunan punchawpaqsi calleman riki lluqsikuykullasqaku achka hatiqnin runakuna riki wawqiykuna pallaykuna kay líder opositor hatiqnin runakuna chaysi riki kay tayta actual presidente Erdogan payñataq riki ama chaynakuna kananpaq riki kachaykarin llapa policiakunata militarkunata chaysi riki bombas lacrimógenas chayñata riki chay gas pimienta nisqankunapas riki chay protestapi kakullarqa riki wawqiykuna pallaykuna tuqyaspa riki chayta riki kacharirqaku chay llapa policías militarkuna wawqiykuna pallaykuna chay riki kay dirigente principal rival del presidente Recep Tayyip pay riki kasqa riki wawqiykuna pallaykuna payta denunciaykullasqaku como inmorales y sin imananin claro chay denuncianta riki ninku son inmorales y sin fundamento mana fundamento kanchu yanqamanta chay watucharonku nispata riki wawqiykuna pallaykuna. Entonces kay Turquía laopi kay sachakuy kachkan riki kay Estambul llaqtapi riki Turquía ukupi kay Estambul kachkan riki chaypi riki wawqiykuna panchallaykuna riki astawan kaywanqa riki tumpachkanku riki qanmi chay qamqatirqninkunam chay sachakuyta apamuchkanku actos delincuencial terrorismo chaykuna turachkanku en España astawan riki tumpachkanku riki wawqiykuna pallaykuna chay sachakuy kachkan wak Turquía laopipas imapia tukurunqa riki imapia tukurunqa ancha chaqwaskakuchkan riki chay protestakuna kasqan rayku riki chayñataq riki kay apagón nisqanmanta rima antes de hablar de apagón kay unamantarqa kay guerra Rusia Ucraniamanta rimachaykusunchik aschallapiña ari kay punchawpi riki kunan punchaw qunakuykusqaku líderes de Estados Unidos y Ucrania chaynakuna rika especial mandasqakuna rikaw líderkuna especial mandasqakuna mana kikin presidentichu mana sino especial mandasqakuna riki paykunas qunakuykunku chaysi riki tukuykunkuña chay reunión tariki maypi chayta apakurqa astawanqa apakurqa riki wawqiykuna pallaykuna kay Arabia nisqan laopichusmi Arabia nisqanpi chaypi riki parlarinku riki kachunña chay posible tregua pero Ucraniaqa munan riki killachalla chay tregua kanantam chaynaypqa armakuykuspanku Rusiaman kutiriykunankupaq Rusiañataqa nin riki tukuspaqa tukuchun riki unaypaqtaqya wiñaypaqtaqya tukuchun riki
chay guerra nispa riki mana tukuyta mashkama chaynapi amataqa tukuchunchu nispa hinallariki chay guerrata apachkan seguramente kay hamuq punchakunapaq pajarinmanta qallaykuspa willamasunchik imatas parlarinmanku kasqa kay Ucrania Estados Unidos kay hatun huñunakuypi rikaw porque ninriki ha habido reunión productiva ninanqa riki chaypi parlashqankuta kaynato waqnato rasunchik nispa tiyantiyanakuykunku ninanmiki porque ari achkañam chay reunionkuna karqa y chay reunionkunapi mana ima acuerdopis karqachu pero kaypiq parlarinku simplemente Ucrania y Estados Unidos mana Rusiaqa parlarqachu hinatinqa chaypi nichkarqaku chay huñunakuypiqa Estados Unidosmi firmachinan karqa chay tierras raras nisqan chay minakuna dueñananpaq chaynataq kay parte energéticos nisqankuna dueñananpaq Estados Unidos dueñanqa chay energías eléctricas nisqankunata nichkan riku awqillaykuna pallakunapas kikin Ucrania nichkan chay centrales nucleares chaykunatapas entregaykusaykim Estados Unidos pero ichaqa kay guerrapi yanaparuay nispa riki entonces chaysi chayta willaykunña riki kay Vladimir Putinman hinapi Vladimir Putinqa manaña riki puntata hina bombardeanñachu chay redes de energía eléctrica nisqankunata mana chayta bombardeayta munanñachu porque Estados Unidos ta kasuspan rikaw porque Estados Unidos Rusiapa riki acuerdopi kachkanku riki naspa nichkanku yaq partinakusunchik kaytam apakunki ñuqañataq kayta apakusaq qam kayta apakunki kaykama ñuqañataq kay lawta apakusaq nispas chayna ña acuerdomanña yaykurunku ñas partinakurunkuña nispa nichkarqaku riki wakiq especialistakunapa rimarininman hinaqa solamente faltachkan riki ka Ucrania riki ari niykuyllañam hinaspa riki ya Estados Unidos qampa munasqaykiqa kachun nispa niykunallañam faltachkan nispa nichkarqaku hinatinqa kay reunión productiva nisqanpiqa imataya parlarunku imataya acordarunku ichachum ña firmarachinmaña karqa chay documentokunata chayna firmarachiptinqa kisay kay punchakunapipas tukurunqa rikaw chay guerra porque manaña Estados Unidos yanapaptin meriki qullqiwan tanto armamentowan tanto militarkunawan ña Ucraniaqa riki perdichkan riki chaysi riki tukuruchkanña armamentokunapas qullqinpas imankunapas tukuruchkanñas manaña soldadokunapas chay armamentokuna faltasqanrayku peleayta munankuñachu más bien si vidanku salvaypi kakuchkanku chaysi wakiqkunaqa riki chay ucranianokuna incluso rindikuykunkuña riki ejército Rusiapa ñawpaq ninpi chaynata riki willarikamuchkanku seguramente kaykunamanta más rimari hamuq punchakunapi kachkanqa chay paz nisqan o tregua nisqan mayjinwanña chay hawkayaykunqaku entonces chaykunata riki willarimuachkasunchik sichum allin acuerdoman yaykuykutinkuqa ya bien entonces kaymanta rimaysunchik luces apagón del mundo apagón ima apagontaq chay luces imaynanpitaq wañurun wawqillaykuna pallaykuna qayna punchawmi karqa Día del Planeta imataq chay Día del Planeta riqsinkichik ankuna Día del Planeta kasqanta ari watanmi kay último semanapi kay marzo killapi ruranku chay Día del Planeta nisqanta hinatinmi chay Día del Planetapiqa ari puntakunata kay Ayacuchopipas ruraqku chay apagonta ruranku wañuchinku simplemente 5 minutitos kay energía eléctrica nisqanta wañuchinku chaypis ahorranku tanto energiata ninku chaypi kutikachipungku tanto energiata kay aypa pachaman ninku porque wakiq energiakuna funcionan petroleowan wakiq gaswan wakiq riki yantawan chay carbón mineral nisqan o carbón natural nisqanwanpas gas natural chay unamanta tablachaman turasqawan ya entonces según chay nakuna riki central nuclear claro wakiqkunaqa funciona riki kay energía nuclear nisqanwan riki entonces chaysi chay apagón ruwaspaqa chayta wañuchaykachinku mana unaychu pero chay acuerdo hamun desde punta watakunamantaraq ari puntata unayñam chayqa rikaw ima watamantaraq kay hamun desde 2007 claro desde 2017 al 2027 2017 faltachkan iskay watar entonces iskay watar faltatinqa son 18 años chayna watañam kay apagón nisqan pasasqan wawqillaykuna o rurasqanku nisqanchik pasasqanku claro chaynaña pasaron rikaw
pero ruranko riki chay apagón nisqanta chaypi riki tumpata samay karachinko kay pachapa hachachayninta ninko kay pacha sachakuyman churasqanchikta ninko, pero bueno, chay científicokuna yachaqtukuqkuna chay analistakuna chaynata ninri, aunque ñuqaqa mana chaypi crinichu porque imama huk puncha huk nada chayqa huk punchallapas semanallapas kanman chay apagón chaychik allin kan, pero mana chaynasutaq munarunqakuchu. Semanapi a nivel mundial apagón karuptin imataq pasaronman. Primero, imapas haykas pasaruptinchik mana yachaswanchu. Chaynataq kunanqa qullqipas kay internet llantaña funcionan rikaw. Chay bancos kunapas internet llantaña pagasunki chay yapi plin ya ves. Chaytapas pagankipas imatapas a través de internet. Tenche apagón karun minatin manaña internet funcionan mañachu, manaña kay fluido eléctrico karun mañachu, manaña celulatas cargayta atiswanñachu, manaña radiopas trabajan mañachu, manaña ñuqapas willamaykichik mañachu. Y mana chayta munanqakuchu rikaw, principalmente atisapakuna. Enatin ninku riki mejor aschalla como 60 minutos ninku wakiqkunapik, casi una hora esa, casi una hora. Wakiñata ninku vamos a hacer un apagón 30 minutos, wakiñata ninku no 5 minutitos, bueno, cada uno rikaw. Incluso puntatas kay Perú suyupas participami, kay ayakuchupas participar achka watapi riki naspan chay apagaykuqku riki luzkunata rikaw. Chay apagón nispa chaymi runakunapi silbakachaspanku kallikunapi puriqku riki tutayaypi rikaw. Más o menos 8 de la noche chay ratan chay apagonta hayna puncha aurora haku awqillaykuna pallaykuna. Manaña kay Perú ni Ayacucho ni Lima may llaqtapas participarqañachu, pero participarqaku huklaw llaqtakuna awqillaykuna pallaykuna. Huklaw llaqtakuna participarqaku hinaspanku riki chay achkita wanchaykachirqaku hinaspa velataña prenderqaku. Natenqa bueno, chay energía eléctrica chay funcionaqllata apagaqku rikaw. Kay América nisqanpi a ver mayqinkuna participanku, principalmente Chile, Colombia, chaynata Ecuador rikaw, y Perú pues participa puntataq Perukunankunaqa manaña rikaw. Huklawkunapi participanku por ejemplo Africapi, chaynataq Tanzania nisqan hina Africapitaq, y huklawkunapi incluso actividadkunatapas por ejemplo Hong Kong, chaypipas ruranku, en fin, riki tukuy llaqtakuna, por ejemplo Camboya, chaypipas igual, chay apagónkunata ruranku, incluso actividadkunatapas ruranku, chay apagónta ruraspanku rikaw, actividadkunata. Chayman tupachinku riki ama tutayaypi karunankupaq rikaw. Entonces uk parteqa nisunchik riki chayta allinta paykuna pinchaykun samachaykachinku kay pachata rika, pero mana es suficientechu riki chay uk hora, media hora o 10 minutos o 5 minutos chay apagón rura, mana es suficientechu riki, pero runataqmi manaña riki chay ruayta munanqachu imaynanpi, porque kunanqa riki runa kawsan electricidad llawanmi, internet llawanmi, celular llawanmi rika. Bien, entonces chay Día Mundial de Día Mundial de apagón ningucho, o luces sin luces el mundo, hora del planeta, más o menos como hora del planeta, más tarde 5 hora del planeta nispam o awqillaykuna pallaykuna. Imawata pitaq chay hallarirqa kay hora del planeta nisqan wak Madrid, a ver, no es en Madrid, ¿no? A ver, nació, a ver, en ONU, sede ONU, Nueva York, paykunas chay hora del planeta nisqanta riki qillqaykamullanku. Hinatin riki primero challampiqa manaraq llaqtakuna, uklawkuna concienciata tomarqakuraqchu, hinatin principales símbolos mundiales nisqankunata apagaykuqku, como caso del Torre Eiffel en París, chaynata riki chay
Ópera Sydney chay si sapapuncho funciona chay apagaigo tengo que tuteco jerica chay catedral de Burgos chay sede de la ONU chay hukla kunapa chay wañu y caché que chay huk ora chay o que con pale con chay tas jalarimu mancas que según William Kushan coman hinarico que con pale con. Así que hora del apagón a hora del planeta. Chaype mana ñoqanchik participar kanchikchu ni kay Perúpe mana participar kanchik. A ver quiénes habrán participado ahora. Apagón de 60 minutos a partir de las 8:30 de la noche. Ahí está. Igual en Aldes participas como 200 países. Claro, ya 200 países que ya está con son casi 200 países nomás. China no existe, man. Más jacancho, 180, 190 por ahí. China tanto en país con. A ver, ¿qué más podemos encontrar sobre apagón? Bueno, chay con allá tampoco ni subnimpas publicaremos aquí. Entonces, ayer ha sido Día del Planeta, Día del Apagón Mundial. Chayna tariko aujilegona palegona tukunanchikpa porque ya hora para que avanza ikuchkanña. Ari marisunchi kay pandemia nisqanmanta. Ñas kay tayta Bill Gates rima kachachkanña kaqllan pandemia kanga. Más fuerte kanga kay COVID mantaga nispa rima kachachkanku. Entonces ya chay hubiera cochacona chay pandemia nisqanta planificamos kankoña rikao. Chayna rima chkaspa mi kay COVID apsekorachimunko. Y sorprendero anchi que chay peste unkuy apamuqkuna. Pero kunan emataña piensa mucho canco, ricao, porque ni canco achka clase unkuykunatañas libro aparunku, ni spanco. Kachkansa unkuy puñuilla puñukunapaj, el virus de la pereza. Chenetas kachkan huk más que COVID mantaja más fuerte, más guaño chico. Pero chay kunata imapajta roramunko ese para cumplir agenda 2030 ricao. Cajamos pandemia peja manayam casos un chiñacho, pero ichaga che agenda 2030 ta cumplen copa emataña roamos canco ley conata tejo muchcanco ñam kai pero soy pipas presenta con cuño proyecto leita mana vacuna chico y munaja o vacuna pa contrampe rimaja carcelman apasja canampa y fuerza vacunas ja canampa guajila con apalegona. Ñas chaita que presenta igual cuña pero manar jabarin coracho chaita mama Susel Paredes moradita para mí que jainin pasa aquí ya presenta igual chay proyecto ley taricao los que no se vacunan o los que hablan contra la vacuna o mana chay vacuna chico inmuna chay vacuna manan balin chukai no wakta ni kunata carcelman apananko pa jawajila con paregon y hukla ollakta con api chay kuna troachkanko. Chay sí que chay jamok pandemia peja monan que mana monan que anki chakatakospa mana churachikuita monachkaptikipas fuerza vacunawazonchi kunanga tanto ronam guaño kuchkane que chay vacunapa huchampi principalmente con enfermedad del cáncer puntataq chay cáncer ta wata faltachkaptin killakuna faltachkaptinmi hayparuqku rikao cáncer mami kachkasqanki chaymi que hampichikuspanko chay cáncer niqkunaqa unay watakunataraq kawsakuqkupas kunanqa chay cáncerqa wañukunaykipaq killa o iskay kimsa semana faltachkaptillanña musyachikun imaynampi porque chaynampa tayariki chay vacunakuna ruwachkanchik rikao chay unquyta apurawan riki qallaykuptinqa avanzachichkan. Incluso hay un aplicativo aplicativo kachkansi chaypi llapa vacunas hakuna pi may mushanaykipapas chay tariki kay celular nikiman cualquier celular smartphone kunan chay celular smartphone ñamika chay peliculakuna YouTube Facebook chay hawanaya fotokuna videokuna hawana anchayman yaykuykunki hinaspayki yaykuykunki al Play Store chay Play Store man yaykuspayki ninki rikao
Porque ya chichivachikarja con ningerike. A ver, vamos a tener para ahorita vamos a ver Bluetooth. Mana que hay Bluetooth en touch, no hay un Bluetooth. Bluetooth scam, ajá, chay na soteo se can hook. Bluetooth scam. Chay ta churay con que hinaptingse yacha con ham uñuja vacunas mana vacunas casca equipas. Pero mana sutikiwancho, si no, chaypis hawachi con vacunas mana vacunas casca equipas, chay haipan. Tenga chay vacuna pis hamurong mangasja y manichkanme taxa micro robot, o sea uchuychalla robot chakunatas chay vacunantaka mariginarwanchik mankasja, es un robots son a ver moleculares, ajá, chay eso te robots moleculares, chay tariko auclegon pelegona. Yo acá el celular ni me encargué de un Bluetooth escáner ni janta, pero mana yariki la doy pe achkachuruna gona chay runa pachaupe chay tachuray con una tense java con que pe mai chay vacunas jamana vacunas que casay kitaps, o sea la doy que man asoy con chay celular chay pe detectay con vacunas que casay mana vacunas que casay no tenga chay tecnología con existir desde punta con manta existir. Pero nuevo jarikicaron chay vacunanta gama cuerpo un chigman churaroim chay nuevo buscaron pero chay micro robots o robots moleculares chay gonaja punta con atañam existir jaña y con poco a poco más tecnología avanzada chay avanzan hinari que técnica con ataño lo amuchkanko tenga que hipapa obligatoriamente vacunado chay natin chay taxa chay robot con cuerpo chay mi coronga en las panchayre que ñuqanchik tasachakuymi apawsunchik hasta wañuykama imapaqtaq chaykuna turachkanku runata tukunankupaqmi runam riki miraron llumpaychata inatinsi chay achka runata mana controlayta atinkuchu chay wiraquchakuna chaysi riki llapa runata kawsachkanchik rakinasqata riki payqa izquierda payqa derecha payqa comunista payqa ruku payqa a veces kayna sachakuykunata como delincuencias chaykunata rikurichimunku chaypi runa manchas jallaña manchan pakan jallaña kananchikpa porque mana chayna tuyawasun tienes paykuna pensanku llapa runakuna llapa challanku huñunakurunqakunas contranchikpi imatapas haykatapas ruwarunmanku chaymi chay leyrik es un ley de los poderosos divide y reinarás ninno rakinaru inaspam reinanki chaymi que chay tema Fujimorismo rikao Fujimorismo siempre sap elección pe rakinay pe peleanachi pe rikao revanchik chay terukukunata paykuna rikurichimuchkan sap elección pe entonces runa jamás preocupado chaypi manaña ni allintapas yuyaymananñachu rikao a veces chay parte afecta contagiar rikao entonces kaypi niskanchik manam manchachimuchkaykichikchu sino kaywan nichkaykichik kaykunata yachaspanchik preparasqa kasunchik tinchay pandemiakuna hamunqina tenga amaña manchasqa kananchikpaq amaña riki kaykunata riki uyarispanchik hawaspanchik llumpay llakisqa kananchik esta información es para estar preparado kananchikpa wawqiykuna kay willakuyqa preparado kaspanchikqa manaña chay sachakuykunata kasusunñachu riki wawqiykuna pan chaleykuna chaynaqa tukupayninman chaykunanchik kay programa chikta ya mes de abril o mayo abril posiblemente abril chaymanta riki ña programanchikuna más seguidutaña riki lluqsirimuchkanqa qhapaq ruru nisqanpas ña pronto hamuchkanña chayñataq riki a ver rimarininchik igual parlachkanchikña con algunas emisoras a ver si alguna emisora aceptaré con más fuerza para porque desde el mes de abril ya queremos empezar con fuerza a través de las emisoras que ya empezó para la ya están con una manta que más calpao Rimarininchi.
Rima rininchi. Punchopa mitakuinimpi. Revista semanal. Rima rininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa.